إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makadaifung Allah Subhanahu wa taala rilalang aqram malbina Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan Subhana masaroma paccingi fong Allah Subhanahu wa ta'ala alladhi asra bi'abdihi ya pura pallalangi atanna ya nartu Nabi sallallahu alaihi wasallam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa oleri masjidil haram lori masjidil aqsa yewe aya ena tampu ritujunna kajajianna mirajekna Nabi sallallahu alaihi wasallam maka da engka na sewa wattu fong Allah Subhanahu wa taala na pallalengi Nabi sallallahu alaihi wasallam rise dia wenni poleri masjidil haram lori masjidil aqsa yewe mesti diteperi, harus kita imani. Nasabak magai engka dalile na manassa makoto panaritu sahih. Neki mompoi pakutanai makadah. Sianna kajajianna yewe mirajekna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya regato makadah wajib kita imani tentang kejadian Isra dan Al-Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ne kiasianna na terjadi ye mirajatna Nabi sallallahu alaihi wasallam ye nompori pakutan maka dai pandita Al-Hafiz Ibnu Hajar pandita hadis eta maka da fa inna fi dzalika ikhtilafan katsiran nasi salangi wi pandritata nasaba mega pendapat yazidu ala asyrati aqwalin lebih dari 10 pendapat yang membicarakan tentang waktu kejadian Isra dan Mi'raj ini engka makada 27 Rajab yewe masyhuro ini yang kelingai neki yang keto makada 16 Ramadan engketo makada di bulan Muharram engketo makada di bulan Rabiul Awal dan ini adalah pendapat yang paling terakhir sebagaimana yang bisa dilihat di satu kitab sejarah yang namanya Ar-Rahiqul Makhtub, kitab sejarah kontemporer sekarang ini, yang menetapkan makada Rabiul Awal adalah bulan peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun setelah kenabian. Berdasarkan dari pendapat-pendapat yang disebutkan ini, makadawi pandritata makadadega gasid di muhaddis sahih majallo mapanessa
maka dayewe kejadian Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan tertentu dan di tanggal-tanggal tertentu. Tentu makutana ini kejadian yang besar. Magina dega garilalenna sejarah yang sahih. Ya ko cerita mega. Nekir disapai riwayat yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan tentang tanggal atau bulan kejadian Isra dan Al-Mi'raj. Ya masyarakat ini yang kelinga biasa to naula saisa atau untuk kemudian mamiraj yaitu 27 Rajab. Neki aga nasab pandritata Al-Hafiz Ibnu Katsir Makkadawi. Awrad Al-Hafiz Abdul Ghani Ibnu Surur Al-Maqdisi fi siratihi Makkada Al-Hafiz Abdul Ghani Ibnu Surur Al-Maqdisi naramper ilalanna kitana kitab sirah sejarah hadisan la yasihhu sanaduhu siddi hadis ya deena sarante biritana yang tidak sahih sanadnya. Zakarnahu fi fadli syahri Rajab yaitu hadise purato uram penaseng penderita Al-Hafiz Ibnu Katsir ritujunna pembahasan al-biranna ul Rajab anna al-Isra kana lailat as-sabi' wal 20 min Rajab. Maka dai hadisena majappu iyatu al-Isra diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pada malam 27 Rajab. Yewe hadis tidak sahih. Risesena pandritata. Ulama yang kemudian sudah meneliti jalur periwayatannya maka dadena sa biritana. Maka da iya tu tanggal 27 Rajab. Wenni nalalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dega gadalili mapanessa ulengaga lebih pasiha tanggalana. Naikia iye mirajna Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang sahih. Betul na engka dalilena tentang kejadiannya. Kotoni romala aguru. Na pueloi fong Allah Subhanahu wa taala serekwam mengi iyewe emiraje esi mata dia guru iwi tanya memakeda di bulan-bulan tertentu. Jadi makoko dena tu na waddi di pau makeda. Ne iya tu ular raja ya naritu ulam miraje. Nasabak dega gadal lele na cikali cedi mo dega gadal lele yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan. Tenia paha yewe, tenia paha. Akan tetapi data fakta, bukan pemahaman. Data fakta yang membuktikan bahwa bulan dan tanggalnya tidak ada yang sahih. Rakomelo ki mamiraja di seto petuwetuna. Nekia nasabadena disengi wetunna upanna dipigo yewe miraja. Maka kemudian pelajaran yang paling besar yang bisa kita ambil dari peristiwa ini ialah itu mamulanna sempajang. Lalu kemudian yang kedua tepe tak lori Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Siko etana mamiraja ki 50 tahun ni mungkin maddatu tahun ni. Pakutanana makada pekoga ni makokoi sempajal 5 wattutta. Pekoga ni makokoi sempajal 5 wattutta nasaba iya tu natampu mirajana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Na terima wi sempajal 5 wattui. Na wi sempajange de nulle tokko tetong asal lengeta na rekode na teton na tokkol 5 alirinna. Naya alirinna yang itu 2 kalimat syahadat. Lalu kemudian sempajata makoto penaritu seketa puasata dan dia haji ki nareko pauleki.
Kalau kita mampu. Dan tiang yang paling kuat ini adalah 2 kalimat syahadat napa sempajang. Jadi dia tu nulle tokong asal lengetak nareko dia di patokong di patetong ni alirinna. Dan tiang yang paling kuat setelah syahadat itu adalah sempajang. Ia tu nak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkas salah. Maka dia tu pallawangi set di tahu si bawa apa dua ngenge makoto panaritu akapire kenge ia naritu nasalenna sempajangnya. Dia keda maka dia rodena sempaja berarti kapirei pada toha saya sapat tarona panritata Nekia tatepawiri tujunna riasa nagau akapire kenge makoto panritu apa dua ngenge. Nasaba ia tu mancaji tanra tau kapire yang tu tau de natato ngengi sempaja 5 wetui. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makoto romatu mati restori munrina pong Allah Subhanahu wa taala. Ritujunna tosalayib sampajalli mawattunna riwattu makutanana pong Allah Subhanahu wa taala maka da masalakakum fi sakar agi pasabari na engkau kota teppa matama rilalana neraka sakar pada maka da qalu lam nakum minal musallin idi yewe riolo wattu to tak rilino pada de ditetungang ni sempajangnya yewe ritujun na sempajangnya ditetongan na sempajal 5 waktu magaga ni nareko dipaterui pakutanana maka na pikko kay sempajata ya naritu sempajab berjamaata magaga sempajab berjamaata sikoy tana mamiraja ki makutana ki makada magaga ye sempajab berjamaata padahal nareko melo ki misengi. Adana Nabi sallallahu alaihi wasallam makada salatul jamaati afdalu min salatil fadhi. Na iya tu sempaja berjamaah masaroma tanri masaroma kesingi. Dia sekna sempajang ali-ali tak yakubolata yarega di pasata atau onrong ajam-ajam mengeta. Siaga bisab'in wa ishrina darajah nasaba 27 derajat. Tingkat ye menengi pangka maka daki iya roto mas sempaja berjamaah runtu i 27 pangka tungke mas sempaja ngiri masigi na idi tacedimi nareko di TV di doi majutai iya tu to mas sempaja berjamaah cica ngi mas sempaja runtu i 27 juta menenge di pancaji doi nai di tode na berjama ced di juta diruntuk 27 juta dikali 5 siaga wasilina yewe perhitungan dunia sedangkan perhitungan Allah Subhanahu wa taala dia dule gangkai. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu diperhatikan yewe sempajalli mawatutta memuari uddingi di patetto di papole nasaba berjama. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran di sini ialah tepat tak lori Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Sebab nareko yakutanaiki maka dema tepat ki gar ritujunna kejadianna yewe Isra al Mi'raj mesti pada maka daki iya tepat ki. Mari tu matapa nasabak engka dalilena maka dai fong Allah taala narampi hadisana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Nekiatul lemomole yewe. Ye naritu diteperi madang ngisidinna aga natiwiye Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Ajana to mabela mala contoh pada padanda jenne nareko pura ki metu misalnya. Magina aga senna pala limai dibisai mata limomo ki dibisai inge maju mata ki dibisai rupai napa dibisai si limai letuk si kuta
Nai napa disapu si ulutan napa dibisai aja tak. Padahal tenia yoro nonron masu. Tenia yoro nonron masu angin. Tenia. Magi ne yoro dibisai. Yana tuto makkada makkada dena mesti dipahang yare ke mata ma akal napa diterima yewe agamai. Nasabak koto ni romon tepe. Disitulah iman. Tatkala kita tidak memahami akan tetapi manassana puade from Allah Subhanahu wa taala makoto penratu Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Papada yewe Isra al-Mi'raj tepe tak. Papada ritujunna jennena yaitu metue misalnya. Taulega papada wi tepe tak lori Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Taulega terima wi riwayat Makkah Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Maka dia Nabi tak ia tu apa mali-maliange, tama iriapa dua ngenge. Nia tu tona puji apa mali-mali, tama iriapa dua ngenge. Nia ia apa mali-maliange, tama iriapa dua ngenge. Tolle muga teperi we hadese pada tepe tari kejadian Isra dan Al-Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada riwayat tulukana jenne tak nasabak metu tak napa majenne ki payment tolle moga teperi we hadise Nabi tak sallallahu alaihi wasallam maka dia tu apa mali pamilange pole yare kata tama matama iri tujunda apa do padang tolle moga teperi hadise Nabi tak sallallahu alaihi wasallam maka man ata arrafan summa sa'alahu lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan. Maka dana nigi tolong masandro makutana wi majapu na dedi terima wi sempajanna patapula wenin tule moga teperi ya dana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam tule moga mulai yare malai tule moga teperi wi pada tepetari kejadian al-Isra al-Mi'raj terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Makkah wa kullu bid'atin dalalah. Majepu ia tu sidin Nabi bid'ah sesat semua. Tulemu teperwi. Pada padanna tepe tari tujunna al-Isra dan al-Mi'raj. Pada padanna tepe tari tujunna jinni'i riwatu lukan. Makoto panaritu sidinna hadisna Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dua yang malade na tampu ia kejadian al-Isra al-Mi'raj yang itu sempajang makoto peneritu tepeta ri Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dulet teperiwi padahal ia ro alla lenganna Nabi tak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jarak yang begitu jauh dia nak kada kurangnya maka da ciwenni nek kia sebagian daripada malam dia nak terima akalenge nek kia engka dalilena manassa aga dia sang edi to matepe sami'na wa ata'na memuari nareko na pole ki dalile akorang yare gana hadis pada tepe ta ritujunna yewe kejadianna al-Isra al-Mi'raj gangkanna tahun setiap tahun kita rayakan itu tolle to teperi wisininna adanna Nabi ta sallallahu alaihi wasallam aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yewe sempajal lima watutta dia le rapang maka dia tu pakka maja. Dena wadi terlambat mesti diwaja lima kali sehari semalam. Nareko engka kiragu ritujunna ye pakka majata genna iga yare ganade ta pamegay sempaja sunnata. Terutama sempaja pas sepi na sempaja perlu ya naritu 2 rakaat diolo na subuh, 4 rakaat diolo na loroy, 2 rakaat dimunrin na loroy, 2 rakaat dimunrin na mangribi, 2 rakaat dimunrin na isai.
makoto peneritu dipegau sempajam penie makoto peneritu witri sempajam duha dan nia salat-salat sunnah yang lain memuare nareko yewe pakka majata 5 kali sehari semalam de na ulle ganna nasabayo masusa pikiran ni rilalan na sempajang ni susah sekali khusyuk di dalam salat tapamegai sempaja sunnata memuare iwedding napaggenna iyewe sempaja perluta nade napoleki mati pakuta na resuri munrin na kong Allah subhanahu wa ta'ala makoto penertupai meng tepeta lori Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nareko napoleki berita hadis yang penting sahih majapu di sampian mana ni sinin na wareka dan igi pawi nareko sisale si bawa wareka dana Nabi tak sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين